Me se ket men. Ya red up men, on se kantel men. Mwen gen mwen problem a kantel men. Mwen bakan kwa men. Ket men. Wow men. Alexis, kote Alexis men. Kote mi se de la men. Kote mi se fe la men. Alexis! Ye va vini men, alge la. Konne men. Biye la va, alge la va. Bagan fom men. En fait, mon chef dam yon ti bay la men. Gon bay yo, mde ki ton ti bay bou la men. Mon bay yo men. A ou sa gine men? On konen moun la men, moun la nan gade men. Konen a fe kanten nan men. Tal paye kava men. Mwen se dormi, tap dormi men. Mwen se dormi son men, mwen tap dormi sel bon mwen che. Ebe sa ki gle men. Kon bay yo men. El pose men. Mwen che, ou pa eti djen men? Non ba, mba bade mi se men non. Sa mi se gle men. Mi se, certainement fe machi la kay moun non. Quarantaine men, Bon ti moun et la kay moun men. Bon ti tout moun et la kay yo men. Sa pa chi kay moun men. Mi se vin nan, m'oublie Fè la. Fè vot la sou. Oubliye fè mwen che. Pase kay quarantaine mwen che. E sou kon patat la. Kaya di quarantaine men, nek sa ou se chita la kay yo men. Ay si nou nan ka ansam, nou Mwen che, ansam men. Mwen che, baka machi pede machi kay nek. E kon sa bela e. Bon e a soti men vin bo maladi. Mwen che, si le gwa pa ap kon maladi diwa, mwen che pou la bani maladi mwen che. Mwen che, mwen senti goun mwen ka fame napot la e men. Ou batan e pot la fame men. Mda del voy, gele mi. Gele si pa, e jan nou ki vin la men. Mwen che, fò nan gade kes ki vin la men. Fò nan gade kes ki vin la men. Mwen le gade kes ki vin la men. An di gade karanten men. Ki nek za? Yo, Rastas. Yo asta sa men. Yo palo men, yo valo ame bay karanten men. Fè mi bot la wak. Do ame bay karanten men nile sa ne avin la kay men. Non, boleh di mati mak chiku na gitu lah kayak membakar Apa yang gitu sama di mati kok. Pasti Boleh bisa te dia apa bom. Depuis mat, bon parce que m'a teke pot lamba qui mon ouvre le bordel. Ah, mon cher, mais bon, tu m'as dit la caillou, mais nous pas plus de marché, mais net là pas. Kebe bona men, kebe pa faire bon non. Oh, Kebe bona histoire Oh, mon cher, pas les gars ouvert men. Ay karanten. Oh, c'est bon les gars ouvert, bon les gars ouvert. Même si pas quarantaine, mon cher, même si pas quarantaine. Ah, mon cher. Comment vous voilà, Hey! Jesus is Lord!